Hello, welcome, and thank you for coming. Thank you for having me. Okay, tell me about yourself. Okay, my name is Jonathan. I'm 28 years old. Originally, I'm from Eritrea, and I have lived here for about 2 years. I have an experience in customer service, and I also have a 3-month certificate in management and a 3-month certificate in accounting. Okay, and why do you want to work here? Well, like I said, I have an experience in customer service, so I believe my skills can be applied here. I also love helping customers and working with the team. ብሰንኪ ሕፅረት ቋንቋ ናይ ስራሕ ዕድል ከምልጠና ይኽእል ዶ? ናይ ስራሕ ዕድል ምስ ናይ ቋንቋ ምልከትን ክእለትን ማዕርፍ እንዴት ተኣሰር ኢልና እንተሓሲብና መጀመርያ ዝመፃልና ጆብ ኢንተርቪው እዩ። ናይ ስራሕ ዕድል ተረኺቡ ኣፕላይ ምስ ገበርና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገራት ጆብ ኢንተርቪው እዩ። ቀሪብና ንገብሮ ቃለ መሕትት ኣብቲ ቃለ መሕትት ነርእዮ ኮንፊደንስ ነርእዮ ብቕዓት ናይ ቋንቋን ንጹርነት ናይቲ ንብሎ ነገራት ከዓ ኣዝዩ ፀላዊ እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ጆብ ኢንተርቪው ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ክርኢና። ጆብ ኢንተርቪው ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪው መጀመርያ ትመፅሕቶ ኩሉ ግዜ can you tell me about yourself ትብልያ። can you tell me about yourself? in fact እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብ ናይ ስራሕ ዕድላት ወይ ኣብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ካልእ ኣጋጣሚታት እውን ኣብ ዓዲ ክንቀይር ከለና ኣብ ሓድሽ ዓዲ ክንኣቱ ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንሕተታት ስለ ዝኾነት ዲቴይል ክንዛረበላ ኢና። can you tell me about yourself ብዛዕባኻ ዶም ነገርካ ክንበሃል ከለና ብምንታይ ንጅምር? ሓደ እቲ ፐርሰናል ዲቴይልስ እዩ። ፐርሰናል ዲቴይልስ መን ኢኻ፣ ካበይ መፂኻ ዝኣመሰለ ኔም ኤንድ ባክግራውንድ ዘጣምር እዩ። ኔም ሽም ማለት እዩ። ባክግራውንድ ድሕረ ባይታ። ድሕረ ባይታ ክንከልና ግን ድሕረ ባይታና ንመን ንነግረልና ብምንታይ ምክንያት ንዛረቡ ኣለና ኢልና ንሓስብ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ኮይኑ ምስ ድሕረ ባይታና ዝተኣሰር ነቲ ስራሕ ዘመልከት ጥራሕ ኣብቲ ስራሕ እውታት ንክንከውን ትሕግዝ ነቲ ስራሕ ቅቡላት ኮይና ክንርከብ ዝሕግዝ መሪፅና ጥራሕ ክንቐርባልና ኣዝዩ ክሰፊሕ የብሉን ኣዝዩ ሓፅር የብሉን። ስለዚ ኣብ መጀመርያ ሽም ማይ ኔም ኢዝ ድሕሪኡ ካበይ ከም ዝመፃና እንታይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘለና እውን ኣሕፅር ኣቢልና ኣብ ባክግራውንድ ነእቱ ንኽእል። ንኣብነት ናተይ ማይ ኔም ኢዝ ሃብታብ I got my first degree from the University of Asmara. Then after some experience I did my masters when I got scholarship. Okay? ስለዚ ብምንታይ ፈርስት ዲግሪ ገይረ ብምንታይ ማስተርስ ዲግሪ ገይረ ወይ ኣብ ናይ ሃይ ስኩል ወዲየ ዝብል ኣሕፅር ኣቢልና ከም ባክግራውንድ ክንዛረበሉ ንኽእል። ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኪ ስኪልስ መሰረታዊ ዝኾነ ክእለታት ቀንዲ ክእለታት። ሕጂ ክእለት ክንከልና ብዙሕ ዓይነት ክእለት ክህልወና ይኽእል። ካብቲ ዘለና ክእለታት ግን ነቲ ስራሕ ኣፕላይ ጌርና ኣሎ ካብ ዘለና ወይ ነቲ ስራሕ የገልግል እዩ የርብሕ እዩ ንብሎ ጥራሕ መሪፅና ንዛረብ። ከም በዓል ናይ ቋንቋ ክእለታትና እንታይ ዓይነት ቋንቋ ንኽእል ክንደይ ዓይነት ቋንቋ ንኽእል ከነነፅሮ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ምስ ኮምፒውተር ተኣሰር ክእለታትና ናይ ኮምፒውተር ክእለትና ንፁር ዝኾነ ስእሊ ተልዩና ከዓ ክንደይ ቃላት ፐር ሚኒት ታይፕ ክንገብር ንኽእል ወይ ምስ ኮምፒውተር ተኣሰር ኣብ ምንታይ እንታይ ኤርያ እንታይ ፍልጠት ኣለና እውን ኣሕፅር ኣቢልና ክንገልፅ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ relevant experience. relevant experience. In life we can have a lot of experiences. ኣብ ሂወት ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ክህልወና ንኽእል። ካብቲ ዘለና ኤክስፒሪየንስ ግን ምስቲ ነታ ኣፕላይ ጌርና ኣላ ዘለና ስራሕ ዝተኣሳሰር ነገራት እንዳሓሰብና ኣነ እንተ ንመምህርነት ኣፕላይ ገብር ኣለኹ ምስ መምህርና ዝተኣሰር ኣበየናይ ሰሪሐ ክንደይ ዓመት ሰሪሐ ዝኣመሰለ ከነቕርብ ኣገዳሲ። ስለዚ እቲ relevant experience ብሎ relevant ማለት ምስቲ ዝጥለብ ዘሎ ዝኸይድ ምስቲ ዝጥለብ ዘሎ ዘሰማማዕ ወይ ዘተሓሓዝ ማለት እዩ። ካብቲ ቀንዲ ንዛረበልና ኣርእስቲ ወፃኢ ዘይኮነ ካብቲ ርእስቲ ወፃኢ ዝኾነ ክንዛረብ ከለና ኣብነት ኢረለቫንት ንብሎ ምስቲ ኩነታት ዘይከይድ ረለቫንት ከዓ ምስቲ ንብሎ ዘለና ኣርእስቲ ምስቲ ንሓቶ ዘለና ዓይነት ስራሕ ዝኸይድ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ። ቀፂልና ኪ ኣኮምፕሊሽመንትስ ኪ ኣኮምፕሊሽመንትስ ኣኮምፕሊሽ ብዕውት ምፍፃም ማለት ሓደ ነገር ንሓደ ነገር ትዕወተሉ ከለካ። ስለዚ ኪ ኣኮምፕሊሽመንትስ ምስቲ ንሓቶ ዘለና ናይ ስራሕ ዓይነት ዝተኣሰር ዝፈፀምናዮ ነገራት ንኣብነት ኣነ ከም መምህር I taught in teacher training for a long time and I was very successful. ከምኡውን ካልእ ምስ ዝተኣሰር ነገራት I have written 10 books or I have published 10 books
which are all related to English language teaching كبل كله مستي ناي ممهرنا زحته الله صراح زتأسسر عوت وي accomplishments لزخونه نسرح نخركب زيادة عدل فترة اللي خير تاكاليتي بترجع متمس وأجد داسيت حتى why do you want to work for this company نتي apply تقبل ذا اللي خدتكال كتسرح لهم اللي أو تسرح زمرز أكم هنات نعوز زمرز كلهم هنات كال عدلات اللي كاماتيو أو apply مقاركس لم تايو زبل حتى نزب زح السبات مس ناتهم ربحان طمنا تأثيرهم كم لسوتنيهم which is big mistake مش دموزة تأثيرها مش نتكرب حتى تأثيرها أكن مزرب مستي values and missions نايتي تكال وينايت company انتي علامة له انتي يسرح انتي مدبات له أقدم قاتلت أقداسيو لذي interview اللي نحسب كلنا نايسرح interview كلمنا بتي interview مهارنا زعباتي apply جيرنا لنا تكال وي company أفلتوه لنا بزعو قرب كننبب أقداسيو لذي نتصر علامون مدباتون تفاليس سوزهبو كبرتات وقتها ملولو يكام ميشن علامات نايت تكال تخكل تفايتنا مسؤول تأساسير كات هو ملسي زيادة قبول قبرك آخر نرسر سكول تخوي نعملت ناي موالة سنة أبلايت قبت لها لك عمزة تأسير كات ناي ناتكا ديليتات قول عقم تفوتو بس قول عتت فوق زيب باخم زبلكا انت راح تقل تيلكا أبتي سرحتها زيادة وزيتها وتكون كم تخل يحبر دوموز تايس كانت رات زاري بكاغن زحاشة دوموز مركب probably كاب تقومو وراتي بزح سلازي تفاليش نايتي تكال تميشن وي علامة نايتي تكال أنا تصير كافيكا مسؤول تأسسر مالشختب أقداسيو كالي align your goals with theirs تماثل تطيسني هبزي ناتك علامة نايهيوت مستي علامة نايتي تكالون أتحيس كات تأثيرك تزارولو صبوي أب حكمنا تأثرت خوينا منت نرسينج وي كالي مسؤول تأسس راحت سبات ناي محجاز سبات ناي مدحان وين مش ناتك هاي التأثر بتعنا من هناك جلزة قات أمس أجمع سبها ليكا كأوتا بقيس كسب ناي محجاز بهجن لمدن كم لترحون تلا طيس كيو زيادة قبول قبرك هاي لذي ناتك جولز ناتك علامات مس ناي تتكال علامة أما ساسيلكا تعرفوا أزيا قداسيو كان سالسي تعتو why did you leave your last job كرمنا بزا أبلاي مبارك هذا نبرة سرحة سلامتها قريب كيو اوكي نزها استفهام مستات كله نخل focus on career growth زبنا زي فالله بزي اتكند علامها عبيت نمسا عقمها نمعباي زحاش عقم زلون شوات رهيبكا اب عبيت كان ام عبالي خان زحق جزء خاص وقت تركب ويكا دسفحه كامبانو هينو دسفحه عدلات كفر الكازغه زياده خت مهار زياده عبي عدل زبكا بمهانهم المرأة مجلس أزياء قداسيو أبزون كم تقدم زبالكوا مش دموز تأثر مش ناتكرر حتى تأثر نجارات بزح حق قداسي كمان أنت دي تقصكها يمرز يعني أبز كامبان زم مساحة زيادة عدل تركب زيادة أنا يتمر تعدل زيادة أنا أبيت عدل كم تركب ويك تركب كم زد لخان كم زبها كان مجلس زيادة قبولي قبل كام مالتيو avoid negative comments about past employees بزعتي أقدم كسر حل نبركا ويأوز قط أمريكا صجامات تلي وين أخذ قد فوز قبركا ألوتها ونقرات تلي متقاسو أرلاي كونه a positive نقرات focus كيركا تزارب أزجا قداسي كال مهنات كون صغلو ناي تسرح ممرتها ناي بوتا لو تخون خل أب حدا نسبة لختمها كات سرحت لها أو ترخبوا عدلات ناي عبيد أو ترخبوا عدلات ناي تمرتن ناي سلطنان زو حدث لهونه نبز غفع ختمه نبز عبي ختمه مسي دعبي سرح باقي خمس لزلني زبل مسخه انا تصيرو زياره قبول كبركا يخل اوكي كاله اب ناي سرح انترفيو زغاطمنا كصالحتها what are your strengths and weakness strengths حيال غنها ماتيو weakness كا دهم غنها basically دهم غنن حيال غنن زي بلو سبيل ስለዚህ حيال قنتات رحم الله كام ولا حد قنها ده يبلكها مجلس بزح قبول يكوني لازم بستخدم مثلا مجمرة أبت strengths بقطتها مستنات كا apply قبل الله صراحة استأثر كون strengths relevant to the role تي سخذ اللوكا قدي نتي apply غير قبل الله صراحة أو زه اللوكا قدي أبقى متأتيها نعوي تكم زبل كاو حيال قنتات متكاسير اللي a real weakness and how you're trying to improve it كالها
weakness ክህልወካ ዝኽእል ንኣብነት ከም መምህር ክህልወካ ዝኽእል weakness. To give one of my examples, I'm a little bit too fast. ኣነ ሕጂ ምህር ከለኹ ወይ ከዓ ኖርማሊ ክዛረብ ከለኹ ኣብ ኖርማል ሂወት ቁሩብ ቅልጥፍ ይብል እየ እዚ ከዓ ንተምሃሮ ከሸግሮም ብዙሕ ግዜ ርእ ስለዚ ነዚ ንምምሓሽ ብዙሕ ፕራክቲስ ዝገብር ኣለኹ ኣብ ውስነት ተምሃሮ ኣብ ተወሰነ ስፔሻል ክላስ ኮይነ ቀስ ኢለ ዝገልፀሉ መገዲ ወይ እውን ነቲ ብምቕልጣፍ ቁሩብ ስግል ዝበልክዎ እንዳተመለስኩ ብምድጋም ክእርሞ ወይ ከመሓይሾ ብዙሕ ግዜ ይፍትን እዚ ከዓ ዕወተሉ ኣለኹ ኢልካ እውን ክትገልፅ ትኽእል ማለት ስለዚ ሓደ ዓይነት ዊክነስ ኣበጊስካ ግን ከም ተለልዮን ንምዕራይ ትሰርሕ ከም ዘለኻን ትዕወተሉ ከም ዘለኻን ምግላፅ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ከም ሓምሻይ ሕቶ ክንሪኦ ንኽእል can you describe a difficult situation and how you handle it እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ንዝነበሩ ሰባት ዝሕተት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ስራሕካ ወይ ኣብ ካልእ ስራሕ ክስራሕ ከለኻ ኣጋጢምካ ዝፈልጥ ዝኾነ ይኹን ፀገም እዚ ሕጂ እንተተኻኢሉ ናይ ብሓቂ ትዝክሮ ነገር ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ ኣዝኻ ትዝክሮ ትፈልጦ ነገር ተኾይኑ ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ መገዲ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ okay me as a teacher I can talk about this from my experience okay can you describe a difficult situation ሕጂ እቲ difficult situation ጠቒስካ ከመይ ፈቲሕካ ትዛረብ ኣለካ ኣነ መጀመርያ መምህር ዝኾን ኩሉ ንኣብነት all the students were kind of the same age as I am ስለዚ handling them was difficult so I decided to keep them not distant and not very close ብዙሓት መምህራን physical punishments ዝወስድሉ መገዲ ክትጥቀሙ ከሎ ኣነ ግን I decided to keep silent ኣብ ክላስኣቴ ደው ብል ኩሎም ሽቕ ስጋ ዝብሉ ስቕ ኢለ ፅበዮም I don't complain I don't talk to anyone ዝኾነ ተምሃራይ ከም ዝግበር ከም ትኹን ስኻ ስቕበል ዘይምባል መሪፀ ስቕ ኢለ ፅበዮም ወዳእቲ ኩሎም ስቕ ተኢሎም ጥራሕ ይጅምር ደክርብሽ ጀሚሮም ከዓ ይገድፍዎ ስለዚ they start to see that I'm not going to give them any chance for conflict ስለዚ ገለ ዘጋጠመ ካብ ስራሕካ እሞ ከመይ ኢልካ ክንፈትሓዮ ኣነ ፂርካ ብምግላፅ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ወይ ናይ ፕሮብለም ሶልቪንግ ክእለት ከም ዘለካ ከተነፅር ትኽእለሉ መገዲ ምፍጣር እዩ ካልእ ናይ መወዳእታ ሕቶ how do you prioritize your work prioritize ምቕዳም ማለት እዩ ካብቲ ዘለካ ስራሓት ንየናይ ቀዳምነት ትህብ ወይ ቀዳምነታት ብኸመይ መገዲ ትሰርዕ እዚ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ምስቲ ዕላማን ድሌትን ናይቲ ካምፓኒ ወይ ናይቲ ስራሕ ኣታሓይሽካ ክትሪኦ ኣገዳሲ እዩ ቀዳምነት ትህቦ ነገራት መጀመርያ ሊስት ጌርካ ኣብ ፅሑፍ ምርኣይ ካልኣይ ቀዲሙ ክውዳእ ዘለዎ ወይ ዴድላይን ዘለዎ ኣብ ሰዓት እዚ ሰሪሑ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ነገራት ተልዩ ምልላይ በዚ መሰረት ከዓ ነቲ ሊስት ዝሓዝካዮ ኣየናይ ቀዳማይ ኣየናይ ካልኣይ ሰሪዕካ ከም ትሰርሕ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ነቲ ስራሕ ዘለካ ስራሓት ኩለን ዘርዚርካ ኣየናይ ቀዳምነት ግብኦ ብደረጃ ኢምፖርታንስ በቲ ኣገዳስነቱን በቲ ዴድላይን ክህልዎ ዝኽእል ዴድላይን ማለት እዛ መዓልቲ እያ ተሓሊፋ ክስረዝ ወይ ክሓሪ ዝበሃል ስራሓት ተልዩ ንዕኡ እንዳቐደምካ ከም ዝሰርሕ ምግላፅ ይከኣል ካልእ ካብ ዝወፃኢ ተወሳኺ ሕቶታት ክሕቶ ዝኽእል ደሞዝ ዝምልከት እንታይ ዓይነት ደሞዝ ትፅበ ኢሎም ሓቶም ሓደ ግዜ እዚ ሕጂ ኣቐዲምካ ሓሲብካሉ ናይቲ ኣፕላይ ትገብሮ ዘለካ ካምፓኒ ኣከፋፍላን ትላዕልን ታሕተን ደሞዝ ወይ እውን ነታ ስኻ ኣፕላይ ጌርካላ ዘለካ ፖዚሽን ክኸውን ዝኽእል ግምት ሒዝካ ዘይመፂኻ ክትዳነገር ተያ ስለዚ ቀዳምነትካ ደሞዝ ከም ደይኮነ ቀዳምነትካ እቲ ስራሕ ዝያዳ ከዕብየን ንኽእል እዩ ብዙሕ ተመክሮ ክረኽቦ ንኽእል ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እየ መፅአ ምስ ደሞዝ ኣተሓሒዘ ብዙሕ ኣይሓሰብኩን ክትብል ትኽእል ግድነት ገለ ሬንጅ ክትምስሓትካ ግን ካብዚ ስጋዕ እዚ በቲ ዝገበርክዎ ምፅናዕቲ መሰረት ነዚ ስራሕ እዚ ካብ ክንዲ ስጋዕ እዚ ደሞዝ ይፅበ ኢልካ እውን ክትጠቅስ ግድነት ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ካምፓኒስ ከይጠቐስካ ዳርጋ ኣየቋርፅዎን እዮም ግድነት ክትጠቅስ ከም ዘለካ ይሓትካ ስለዚ ሬንጅ ጥራሕ ስፔሲፊክ ደሞዝ ዘይኮነ ካብ ክንዲ ስጋዕ ዘይካ ምጥቃስ ይከኣል Hello. Hello. Welcome to our company. Thank you. We really appreciate it that you are interested in our company. So let's start. Can you tell me about yourself? Sure. Well, my name is Jonathan. I'm 28 years old. I have been working in customer service for a couple of years. Basically, I'm from Eritrea and I have lived here for about 2 years. I have a certificate in management and a 2-year diploma in accounting. Okay, that's great. So why do you want to work here? Well, I really admire the way you guys operate here. I really love helping people. I really enjoy getting customers
what they want, and I'm really good at meeting new people, and I really enjoy. It makes me happy when I help customers, and I really like it when I give them a good experience when they live here. Okay, great. And what would you say are your strengths and your weaknesses as a person? Well, my strengths are I'm really organized, and I'm also punctual. Like I said, I'm a good communicator. I really love helping people. I always make sure that customers have a good time when they come here. But when we come to my weaknesses, the fact that I'm organized, it becomes a bit too extreme sometimes. So when I get to organize one specific task, I kind of lose track of time, and I kind of forget that I have other responsibilities. So I give one specific task more time than it needs. So I really need to learn a bit more time management, and I'm also trying to improve that. I'm practicing. I give myself some deadlines. I start some kind of a job, and I set a deadline for it, and I try to make it before the deadline ends. And I'm really improving. I'm doing well. Okay, that's great. And tell me about a time you had a challenge and how you handled it. Couple of months back, when I was working in another company, when a customer came in and he asked for one of our products, but it wasn't available, it wasn't in stock. He really needed it, so I made a couple of calls. I called the manager and I called the other branch. I called an Uber and I made sure that it got there on time. He only waited like 20 minutes and he was really happy, and he even thanked me for it. Oh, that's great. So, why did you leave your previous job? Well, for a couple reasons. It was a good company. I enjoyed working there, but it was a bit too small. And the way I'm trying to grow, the way I'm trying to accomplish bigger things, I feel like this bigger company is a better fit for me. Plus, the fact that I changed cities is also another factor. Okay. And how do you prioritize your work? One of the main techniques I use is I break down the bigger tasks into smaller ones, and I try to focus at one job at a time and one task at a time. So I make a list according to urgency or importance. Then I try to complete each task in a specific amount of time. Like I said before, I set a deadline and I try to make it before the deadline ends. So according to importance and urgency is the main technique, and the second one is breaking down bigger tasks into smaller ones. Okay, you can see the points. And what's your, in case we hire you now, what's your expectation of salary? How much do you expect as your monthly salary? Well, in accordance to my role and responsibilities here, I would say about $14 up to $18 an hour would be fair, but I'm also open to any kind of discussion, depending on what kind of job is involved or what kind of responsibilities I'll be taking. Okay, great. So thank you very much for being interested. You're welcome. Actually, I'm impressed. Thank you so much. We'll contact you and we'll let you know in a few days. Good. I look forward to hearing from you.